turakwitabye karame Nyagasani, twitabiriye iyi ngoma yawe y'urukundo, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure nimukomere, turi kumwe n'Imana. Aha tugeze ni kuri buri munsi, tugarutse muri cya kiganiro cyacu cyitwa gushengerera Yezu mu Karistiya. Uko nashengerera Yezu mu Karistiya. Iki kiganiro twavuze ko tuzagira ibiganiro byinshi biri hagati ya 6 ndetse na 7 bizongera gutwibutsa kuganira na Kristo, gusanga Kristo, gushengera Kristo, kwegera tabernakulo, ubundi tugahura na Kristo. Ubwo turi kubona ko abantu benshi dufite ikibazo muri ino si cyo kudashengerera, cyo kudahura na Kristo, cyo kutavugana na Kristo, cyangwa tukaba twavugana simenye ko twanavuganye. Twese turagifite kuko turi abantu, ubwenge bwacu buracagase, hari aho tutaragera, dufite intangiriro ndetse n'iherezo, nous avons des limites. Na niyo mpamvu iyo umuntu amaze kumenya ikibazo afite aratuza, ubundi akareka Nyagasani akamuyoborera. Uyu mwanya rero tujye gukomeza n'icyo kiganiro cyo gushengera, ngo twavuze ko tutagomba gucika intege, tugomba kugenda buhoro kugeza igihe tugeze hehe, kugeza igihe tumaze kugira icyo twiyongeraho. Ntabwo nanone tuzabimenya 100%, twongere tubyibukiranye cya kindi nabasangije mu kiganiro cya mbere. Yezu yambwiye ati, umva, uramutse kuzi bike, uramutse umenye byose, wazagaruka gushengerera. Niyo mpamvu tugenda tumenya bike kuko agatwe kacu kadashobora kumaramaza ubumenyi bw'Imana ngo kabusoze. Nanjye kuvuga 100%, bidusaba rero kugenda gahoro kuko ntabwo twamenya Imana 100%. Tugenda gahoro tukamenya Imana gahoro. Natwe rero nahatuje twongeye twibutse ibiganiro tumaze kubona. Ikiganiro cya mbere twabanye mu ijambo motivation, ibihe bitatu Yezu akoresha kugira ngo adukize, aduhe ibisubizo igihe twagiye kumushengerera. Tutarajya gushengerera, turi gushengerera, na nyuma gushengera dukomeza kubona ibisubizo bya Yezu, kuko Yezu araturenze, akora no mu gihe twebwe dutabizi ako kantu. Ikiganiro cya kabiri cyarimo kitwibutsa urufunguzo, uburyo twinjira mu gushengerera. Tubanje gutabaza Yezu igihe twageze imbere y'Ukaristiya, imbere ya tabernakulo. Twongere twibutse ko turi kwiga gushengerera imbere ya tabernakulo, turi kwiga gushengera imbere y'Ukaristiya. Igihe rero tuzashengerera tutari imbere y'Ukaristiya nabyo tuzabivuga, ariko tubanze turebe umwitozo igihe twagiye muri adoration, gushengera Yezu uri mu Karistiya uko tubigenza. Yezu rero araza, turamuhamagara kugira ngo dukore n'urugendo. Aha rero nicyo kiganiro twasorejeho, tujye kujya ku kiganiro cya 3 noneho cyitwa gushengera nyirizina, umwitozo wo gushengerera. Rero uyu mwitozo urakomeye, ariko sinawushoboza njyenyine. Niyo mpamvu Yezu iyo tumuhamagaye tukazirikana turi kumwe no ku rugendo, nani udushoboza, nani utugirira neza. Aha rero nawe urebe experience kuteye. Iyo umuntu amaze kubona urufunguzo, nagiye kuvuga ngo hari ibiryo n'ahandi n'Ukaristiya nyine, ugira ute? Urafungura, ubundi ugafungura, ukanibuka no gufungura abandi. Ubu rero twarangije gufungura, tugeze mu cyumba imbere. Reka tubanze tunyarukire hirya gato, tuzirikane ku bintu biri kubera mu cyumba. Umunsi umwe umwarimu yarimo yitegereza, nuko abwira abanyeshuri ati, nimumbwire ko mubyumva. Umugabo n'umugore binjiye mu cyumba, barangije barakinga. Nuko mwarimu ahita ababaza ati, mumbwire icyo uwo mugabo n'umugore bari gukora muri icyo cyumba. Nuko umwana umwe ashyira hejuru ati, please teacher, uwo mugore n'uwo mugabo nta kindi dukoresha aho isi igeze, bure nta kindi bari gukora muri icyo cyumba usibye gusambana, ingeso mbi zo gusambanyi. Nuko mwarimu araceceka. Uwa kabiri ati, mwarimu, ko biri kose uwo mugabo n'uwo mugore bishoboke ko bwari bwije bari bagiye kuryama ku buriri. Uwa gatatu ati, please teacher, nyamara uwo mugabo n'uwo mugore bari bagiye gusenga, bari bagiye kwiherera. Sinshaka kukubwira icyo mwarimu yasubije, ariko nawe ukurikije uko wabitekerezaga, ubundi wowe uwo mugabo n'umugore bari gukora iki muri iki cyumba ko bari maze kwikingirana? Aha, twebwe ntabwo tuza kujya muri ibyo by'ingeso mbi bashobora kuba bari barimo z'ubusambanyi. Ntabwo ari aho tujya, icyumba bagikinze birumvikana, nta nubwo bagiye kuryama ngo basinzire, ahubwo context turi mu gihe turimo
ntabwo ari ingeso z'ubusambanyi cyangwa gusinzira, ahubwo kurangamira Nyagasani, gusenga. Icyumba nukinjiramo ugira ute usenge. Iki cyumba rero tujye kwinjiramo cyo gushengerera, nta kindi gitujyanye usibye gusenga, gushengerera, guhura na Kristo. Aha rero niho tugiye gushingira ubuzima bwacu akanya kitwa adoration. Turaza kubona ko kugira ngo adoration ishoke, kugira ngo gushengera bishoke, ni intwari imwe dushobora kwitwaza, imwe gusa, imwe rudori, yitwa le silence, guceceka. Iki kintu niyo cyananiye abantu benshi. Bene data aho bari bambabarire, nuko benshi ariko bikunze kugenda. Akenshi usanga impamvu umwitozo wo gushengerera utari mu idini bigorana cyane, nuko benshi, mubyeyi mbabarire, ntago ari urubanza ndi guca, ariko uvuze ko umwana w'umwami yapfuye ntabwo ari umwishe. Akenshi nuko abantu benshi dukunze gusenga turi kuvuga, tugahamagara Imana iri kuri kilometero, kandi Imana iri hafi yacu. Si ngombwa rero ko dukenera kuvuga cyane kugira ngo tubone Imana, ahubwo ako kantu bita le silence, umutuzo. Kuko abantu benshi twibwira ko gusenga ari ukuvuga, nyamara gusenga ni no kujya gute, ni no gutuza, no guceceka, tugatuza, tugaturana na Kristo. Aho rero niho hashingiye umwitozo nyirizina wo gushengerera. Nshatse nanarekera aho ngaho, ariko reka nkomeze gato ngira ngo nkubwire ku mwitozo wo gushengerera urimo umutuzo. Ku intwaro ya mbere, ikintu cya mbere ukora ari uguceceka. Guceceka si ubucucu, no gucengerwa n'ibyuzi, ugacira mu nda. Nguko gucengerwa n'iby'Imana, nta kindi bisaba usibye guceceka. Rero tugiye kureba uburyo umaze kwinjira muri icyo cyumba, twumvikanye ko ari ugusenga, ntabwo ari ingeso mbi, twihererane n'Imana. Tugiye kubona ibintu bitatu biza kongera kudukamuramo ubusazira bw'urusaku, maze dutuze, duturane Nyagasani. Icya mbere tujye kubona n'ibyo ubanza kwikuramo kugira ngo uzashengerere neza. Ububi bwose, attention, danger de mort, uhegereye wapfa, ibintu ushobora kubanza kurwanya iwawe kwikuramo kugira ngo ushobore gushengera neza. Icya mbere kandi gikomeye ni icyo bita mu Kilatini culpa. Culpa biravuga ngo la faute, la culpabilité. Turabizi ko akenshi muri confiteoro, muri rya sengesho ryo kwicuza ibyaha dutangirana mu misa, mea culpa, icyaha ni icyanjye, ikosa ni iryanjye. Akenshi tugira la culpabilité, kwa kwicuza, ati koko nagiye gushenya ntacyo byamariye, umwanya wanjye nawumaze ntacyo byamariye, nawe utakaje, nta kintu Yezu yigeze mbwira, nta kintu numvise, ndi kumva ahubwo nananiwe, nta kibazo yakoze ku bibazo byanjye, nari mfite amadeni, nari mfite ibibazo byinshi, nari mfite ubukene, nari mfite inzara, Yezu numvise ntacyo bivuzeho. Ubu se koko gushengera byamariye iki? Ibyo byose uko kwicuza turi kugenda tugira, aho turi guta umwanya. Rero igisubizo naguha kuri ingingo ya mbere yo guticuza uwo mwanya nari ngiye kuvuga uri kwibwira ko watakaje, reka ngo igisubizo cya nyuma dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 55 umurongo wa 10 kugeza kwa 11. Ngaho fora icyo havuga, niba warasomye Bibiliya koko, haravuga, nari ngiye kuvuga imvura n'imiyaga, haravugwa umugisha w'Imana umanuka nk'imvura, dutege amatwi. Nanone kandi nk'uko imvura n'urubura bimanuka ku ijuru ntibisubireyo bitaweje ubutaka, bitawejeho imyaka, kandi ngo bikuze, ngo bihe umubibyi imbuto n'ifunguro rimutunga, ni nako ijambo risohotse mu munwa wanjye ritanga rukamara amasa, ritarangije ugushaka kwanjye ngo risohoze icyo naritumye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ikirizo uti dushimiye Imana. Aho ngaho rero iryo jambo ry'Imana ntabwo rishobora gusubira yaho. Uko niko bemera ku muntu wagiye gushengera nawe, ntabwo ashobora gutahira aho ngaho, apfa kuba yagezeyo. Icya kabiri, mu guhumuriza bene umuntu uza kumva nk'aya ataye igihe, twamugereranya n'umuntu wubiye mu mazi, n'umuntu wageze mu mazi. Usibye inkoko batera amazi cyangwa igwa mu mazi igahita yikunkumura, y'amazi agahunguka akamanuka, ariko ubundi uzafate nk'umwenda ushyire mu mazi amasegonda 2, uko biri kose bizarangira utangiye kuwukamura. Kubera iki? Ntabwo ushobora kwikoza ku mazi ngo utahiraho. Uko niko n'umuntu yagiye gushengerera nawe atavira yaho. Uko biri kose hari wa mugisha wumugezeho, y'amazi yamugezeho, kuko yakandagiyemo,
upfa kuba wakandagiye mu kiliziya, upfa kuba wakandagiye imbere ya Yezu, upfa kuba wageze imbere ya tabernakulo, kuko Yezu yakubonye. Nubwo utamubonye Yezu yakubonye. Ngiryo ipfundo ryo gushengera n'ubundi Yezu ndabizi ko uhari, kandi ndabizi neza ko nduzi, nubwo ngiye ntakubona kubera amaso yanjye atageza kure, ariko wowe urahari. Ubwo Yezu ahari, ndabizi neza ko aza kunkorera n'ibindi ntari kubona. Icya gatatu, mu gusubiza bene aba bantu bafite gushidikanya ku mbaraga zishengerera, ndifuza gutanga ubuhamya. Turi kwiga mu iseminari nkuru i Rutongo, hari umupadiri wakundaga kutwigisha, nshatse nanamuvuga n'izina noneho, yitwa Theophile. Nuko aratubwira ati, mwabana mwe, reka mbabwire ikintu gikomeye cyane. Aho gusiba wakerererwa, attention, aho gusiba wakerererwa, nawe kuyemo isomo rikomeye cyane, kubera ko iyo umuntu yakererewe aba ashobora kugira uruhare ku byo abandi bize, ku byo abandi babonye, nawe ashobora kugira uruhare. Byerekeza kugushengera, upfa kuba waje nubwo wakererewe, ariko humura, Yezu araza kukugororera. Ubuhamya bwa kabiri ni umupadiri wundi twabanye ahantu, aza kumbwira ati, umva rero nta kwivuna, nujya gusenga ugasanga aho bagereje aba ariho uzakomereza, ntukivune. Usanze amasengesho bari kuyasoza, kora n'ikimenyetso cy'umusaraba, birahagije. Usanze dawe uri mu ijuru iri gusoza, komeza nawe uyivugeho. Uko biri kose ntuza kubura ikintu watahanye, bikaruta wa wundi utanigeze akandagira mu kiliziya, utanigeze akandagira mu isengesho. Hacura iki mu mwitozo wo gushengerera ko Yezu ahari ari imbere. Noneho nkaza gusa, nubwo nahahagarara umunota umwe, nubwo napfukama amasegonda 5, Yezu we yambonye, nubwo ngiye ntamuruzi, ariko yambonye. Uko niko umuntu ujya gushengera wese nawe yakira inema z'Imana, ingabire z'Imana, les dons spirituels, kuko ingabire z'Imana zidafatishwa aya maboko. Ikitugora cyane kandi kikatuzitira mu gushengerera, nuko akenshi usanga turi gusabira ibintu by'umubiri, turi gushaka gukoresha Yezu nk'uko umubiri wacu ukora, lotushe, tugashaka gukoresha Yezu nk'abari guhata ibirayi n'ibijumba, kandi Yezu tukibagirwa ko ari spirituel nanone, ibyaroho. Ese mubyeyi, ushobora kumfatira urukundo ukaruma mu kiganza, ushobora kumfatira umushiha nanone ukawunzanira gukiyiko, ushobora gufata amahoro ukayampa mu kiganza, ukayampa ku isahani. Ibyo bintu byose bitagaragara, les états d'âme, aho niho Yezu ashaka gutuganisha. Ntabwo nyirizina ibi byose bitakemutse ibibazo twaje dushyira Yezu bitegeze bikorwaho, wasanga atari byo Yezu ashaka gutwerekezaho nyirizina, ahubwo ashaka gutuzanira amahoro atagaragara, rwa rukundo n'ibindi byinshi cyane bishobora kuza mu buzima bwacu. Wowe rero ugusabira uti, nintajya kwa Yezu ngo ikibazo cyanjye gikemuke, ubu se guceceka biraza kumarira iki? Aha, guceceka. Ngibi bintu najya ngo nkwereke bwa mbere ugomba kwirinda igihe ugiye gushengerera, kugira ngo nawe uze kwakira inema z'Imana, ingabire z'Imana, kuko akenshi Imana ibyo ikora ntabwo bikora ivuga, ahubwo ibikora ituje, icecetse. Naho rero tujye kugana ku nshuro ya kabiri, nyuma yo kureba ibintu byose ugomba kwirinda, tujye kugana ku mutuzo, le silence, gutuza ugaturana na Kristo, wajye gushengerera. Twabonye mu kiganiro giherutse ko iyo ugeze imbere y'isakramento wamaze gufungura, utabaza Yezu, 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 ukuri kumuvuga. Yezu ari kuza nk'umuntu mugiye gukorana urugendo, nuko ntuza kumenya igihe mwakomeje kuganira, uko muri kugenda muganira, kuko yarangije kwinjira muri cya cyumba. Ni nka wa mugabo na wa mugore binjiye mu cyumba bagakinga, nawe na Yezu winjiye mu cyumba, urangije mugira gute? Urakinga. Iyo umaze gukinga rero, murasenga, muragumana na Kristo, mugakorana urugendo, mukaganira. Tujya kureba ubwoko bubiri bw'umutuzo. Hari guceceka kw'inyuma, ugahunga urusaku, ugahunga isoko, ugahunga induru, ukagira isuku, ari inyuma cyane cyane, ukitegura neza, mbese abagusakuza bose ukabahunga. Ariko twongere twibutse bya jambo rigira riti, ushobora kwirukanga ugasiga abantu bari kwirukaho bose, ariko ntuze gusiga ikiri gukwirukamo. Uwo ni umutuzo wa kabiri tujye kubona ukomeye cyane, witwa umutuzo w'imbere. Kwirukana urusaku rw'imbere nta kindi burya ngo gisakuza kurenza ibindi byose nk'icyaha. Icyaha kirasakuza,
niba watangiye uhamagara Yezu azaza mu buzima bwawe atangire yirukane sekibi, kuko sekibi arasakuza. Umutuzo w'imbere, imbere mu mutima, aho niho ruzigiye nyirizina. Utekereze ikiganiro wajyana na Yezu, utekereze n'ibyo shitani ajya tuvangira ko muba muri babiri mwenyine. Iyi dialogue, iki kiganiro wajyana na Kristo twakigereranya n'ababaji babiri, abasiyeri, umwe uri hejuru n'undi uri hasi. Byumvikane, iyo umwe amanuye urukero hagombera kundi nawe aza kujya gutaza kuruzamura. Iyo rero umwe amanuye undi ntazamure, wa murimo urapfapfana, ntabwo urubaho bashobora kurusatura. Bisaba rero ko bakorana bombi, umwe azamura undi amanura, umwe azamura undi amanura, kugeza igihe umwe aruhiye akajya gusimbura undi, gutyo. Uyu mwitozo wo kubaza twawugeye no gushengerera, aho njyewe mvuga Yezu akansubiza, Yezu akavuga nanjye nkamusubiza. Gusa biragoye uhita ufindura ayo majwi, uhita ufindura ubwo buryo bwo kuvugana na Kristo, cyane cyane nyine igihe mutamenyeranye. Bidusaba kumenyerana, ukamenya ibyo Yezu avuga. Cyane uzirikana ko wowe cyangwa njyewe dushobora kuba turi gukoresha gusa umubiri, ntidukoreshe roho. Yezu we rero anyura kuri roho, akanyura hose kugira ngo tubwire. Kubwirizwa na Kristo. Akenshi rero bamwe tukunze kurambirwa, abandi tukarambika. Ati ko Yezu ntacyo ari kumbwira, ko Yezu ntacyo ari kunsubiza, ko Yezu ndi gushengera ariko sinumve. Ubu bimariye iki? Nguko kwa kwicuza, nguko kwa kugenda utangira kwinubira Kristo muri gukorana urugendo. Kubera iki? Wibuke kuri gukoresha umubiri cyane kurenza roho. Niba uri gukoresha umubiri, amaherezo uzarambirwa, birangira uri no kurambika, unitahire, wivovota. Iby'Imana biryo warambiwe yatashye. Kandi ngo Dieu n'est jamais en retard, Dieu n'est jamais absent, c'est l'homme qui est impatient. Ngo Imana ntari mu ikererwa, niyo ntinatinda. Izo nosiyo zo gutinda no gukerererwa ziri ku bantu. Tuzirikane gato ku bintu bitatu bibangamira umutuzo iyo umuntu yagiye gushengerera. Harimo gusinzira, ibitotsi. Shitani akunda kuza mu nzira y'ibitotsi. Niba uzasanga abantu bagiye gushengerera akenshi bakunze gufatwa n'ibitotsi. Ibyo ni sekibi. Ibyo bitotsi ujye ugerageza ubirwanye. Harimo uburyo utabaza Yezu uti Yezu ntabara. Harimo no kurangara. Kurangara ntumenye iyo uri nawe, ntumenye aho ugeze. Nubwo tuza kugaruka kuri umwitozo ko akenshi hari igihe Yezu agira ngo urangare mu buzima bwawe. Icya gatatu kibi ni icyaha. Ibyaha tuba dufite hari igihe bipfukirana ubwiza bw'Imana, bigapfukirana Yezu Kristo. Hari igihe shitani ishaka kudupinga iyo twajya gushengera, kuko buri gihe biri gutubuza Imana. Ati kujya gushengera se, hanyuma si cya cyaha cyo kwanze gukivaho. Cya cyaha uzagishobora gukivaho? Aha, ibi ntiwabishobora. Wabiretse koko? Waretse gushengerera ko utazarekera iya ngeso mbi? Waretse gushengera ko buriya businzi utateze kubureka? Uri kwigerezaho? Ibi wabiretse? Shitani ikagenda iza buri gihe iri gukorera ko ibyo uri gukora ntacyo bivuze. Kuri guta igihe bya bindi byo kwivumbura uti Nyagasani naje gusenga ariko ndi kumva ntacyo bivuze. Kubera iki byaha biri kugenda bikubaba, biri kugenda bigupfukirana, biri kugenda bishaka kukubuza ubwiza bw'Imana. Nuko rero hakaza kuza Yezu nawe uri guhangana na sekibi, agira ngo icyo cyagenda gitoneka, ngiye cyagiye uzabona byaha bitangiye kuza muri wowe. Bya byaha byose bikaza atari uko warangaye, ahubwo ari kugira ngo Yezu atoneke cya gisebe maze abone uburyo cyomora. Uwo rero shitani ikagenda ikwereka uti ntubivuge, kuko baca umugani mu Kinyarwanda ngo ntavuga amabi ameza ahari. Wowe ugashaka ko ibibi byawe hatagira ubibona, page noire ukagenda uzihisha. Shitani irashaka ko bya bindi bitagaruka, nawe Yezu ashaka ngo bya bindi uri gukora nabize cya cyaha kigaruke, maze Yezu abone uburyo kigukiza. Hari imvugo igira iti ujya gukira indwara arayirata. Nuko rero gize Imana cya cyaha gikaza, mugenda muganira na Yezu uburyo uza kugikira, ukanafata n'imyanzuro kugira ngo ugumane na Kristo. Kandi ibyo ukabikora bucece imbere, wirinda urusaku rw'imbere. Yezu ari kugenda atambuka kuri cya cyaha cyawe kugira ngo gukize. Gusa ukomeza kugenda umubaza uti Yezu urakoze. Ngurwo urugendo dukorana na Yezu, agenda atwereka n'ibyo byacu byose, ubuzima bwacu. Icya gatatu nyirizina nicyo bita filime y'ubuzima.
akenshi ikibazo dukunze kugira mu gushengerera ni uko usanga turimo twicuza duti narangaye, nyamara uzasanga kenshi utanarangaye, ahubwo Yezu yashatse gutambagira mu buzima bwawe, yashatse ko mukorana urugendo ka promenade na Yezu. Ako ni ka soro twagize na Yezu, ari kunyura mu buzima bwawe, akwereka imbaraga nke zawe, akwereke ibyiza byawe, akwereke ndetse n'ibibi byawe, akweretse aho ugiye kugwa, akwereke te penchant. Nuko rero nugira Imana, Yezu mu gushengerera agakwereka aho uhengamiye, igitari kugenda neza, uzagire nk'urya muri kuganira ngo uti Yezu nkora iki? Yezu ndabigenza nte? Yezu ari wowe wabigenza ute? Agakwereka ikibazo ufite, agakwereka uburwayi ufite, agakwereka umuturanyi, agakwereka umuvandimwe ubabaye. Nta kindi ushobora kumusabira, ashobora no gukubwira ijambo kuko tuzabigarukaho. Yezu ngenda muganira, ariko cyane ikintu gikomeye, Yezu akenshi akunze kubanza gukwereka icyaha ufite, kugira ngo bya byaha ufite abanza bikureho, abanza bisukure, maze mukorane urugendo, kuko ntawe kwihandagaza ngo yegere nyir'ubutungane kandi ari nyir'umwanda. Aho niho nyirizina tujya gusoreza ikiganiro cy'uno munsi, ko Yezu mbere na mbere ashaka ko dusukurwa kugira ngo dukorane urugendo. Rero ntuzigere nari muvuga uti mbo gushenya ntacyo byamariye. Yezu yahatambutse no kutamubonye. Yezu arahari, kuko ipfundo ryo gushengerera nuko Yezu ahari. Yezu arahari. Ibyo bintu none bivuga ukabyemera ko Yezu ahari, ubwabyo washengereye byarangiye. Nanjye kuvuga ushatse wanitahira, kuko Yezu adakeneye amagambo menshi mujye kuvugana. Yezu avuga n'amagambo make, ati humura, komera, wigira ikibazo. Amagambo yose ukagenda uyazirikanaho, nuko nawe ukagenda uvuga uti Yezu mfashe icyemezo cyo kureka iriya ngeso mbi, mfashe umugambi wo gusenga, wo kujya nzinduka ngasenga, mfashe umugambi wo kutazongera gukerererwa, mfashe umugambi wo kuzinukwa na kiriya kigare, mfashe icyemezo cy'uko njye kuba umuntu mwiza. Ukagenda ufata ibyemezo uri kumwe na Yezu mbere y'isakramento, uri kuganira na Kristo umukunzi. Hari n'igihe uzarangira gushengera kuva nkaho nta n'icyatambutse, nta n'icyabaye. Nukunyarukira kuri bwa buryo butatu twabonye Yezu asubirizamo. Yezu ashobora kugusubiza mbere uri gusenga, na nyuma yaho ntibirarangira umubyeyi we. Nawe niba tugeze kuri iyi ntera gatatu gushengerera ukumva utarabyumva, humura, iby'Imana ntibirarangira, biracyakomeza. N'igihe uri kubona Yezu nka ntacyo ari gukora ku bibazo byawe, nubwo yiceceke, aho niho none hari gusubiza, kuko Yezu akunda gusubiza acecetse, ntabwo asakuza nk'uko tubigenza, araceceka. Lo silence. Umenye ko Yezu akora amasaha 24 kuri 24, n'igihe usinziriye we aba akiri gukora, abakomeza agakora. Rero nubwo utamubona, ujye umenya ko yakubonye. Nguko gushengerera nuko Yezu nubwo ntari kumubona ariko aranduzi. Nuko rero ikiganiro kindi kizakurikiraho kizaza gitwereka uburyo imyifatire y'umuntu ushengerera uburyo atandukanye n'udashengerera. Ese umuntu ushengerera umubwirwa n'iki? Tuzagenda tubibona. Ukomeze ukora iyo myitozo yose, uzahera ku kiganiro cya mbere ujye ku cya kabiri rwa rufunguzo, hanyuma icya gatatu winjire mu cyumba utangire uvugane na Kristo. Ibyo muzavugana aho tuzagisobanukirwa, ujye ugira ibyo wandika muri comment gato, hanyuma dushobora kujya tubiheraho dusubiza bimwe bibazo twagiye tugira ku rugendo, dore ko turi muri umwiherero wacu. Turasaba Yezu kugira ngo azadufashe tugendane nawe, dukorane urugendo nawe, natwe tuzamenye gushengerera, tugumane na Kristo buri munsi. Wese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.